Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo. Ntwe e beitang tše shedi mafelong a beke Polokwane Limpopo go be go thakathakane bona e le lešela ka mo le ka mo e le tekiela re tsebang ya go tuma e apara ka batho ba mmino wa lekompo betse wa di tsebang bokaone ebile ke tsapa gore ke ena ta gona go rarabela potšišo ye ke ena motlhami wa yona lekompo balcony mix ke ena hit boss RSA hit boss ra amogela bonšurugele keep left pass right awa mane a be le dile ka tsaba wa tseba lekompo balcony mix kore wena motho mongwe wena o ka re arabela potšišo ye bokaone lekompo ke ene we have explained many times. e tanapi ape kore tlhaloso ya yona e kgona o kwala Lekompo ana vele ke genre ke culture. sure E tswa kae e tswa leina la lekompo le tswa gole. Ka gore re a tseba gore batho ba nne ba dula dipolaseng kwa dikompong e ne ba bitswa gore makompo. So everyone you an idea ntwe le re out of order. It is orderly ne ba re ke lekompo. So music ono o tladiwa. Remember inspiration o re tswa ka ya e re thoma tseba gore o ka khona dia kosha ka heno. yeah E re thoma dia that thing. The first people ba bilo attracted to music was the locals. Hey, but the locals mino la ga re bona le shata and all those things o le jwa le tavern ba thoma introduce a concept ya mino go le plus kwa mokompo and area ngwe le ngwe bena le time ya yona for this kind of music go for local music e tlhagana le disco le rumba kwa sale Yeah. house celebration gore it was just that time ya no be musical fast lena la o tsošološa Yeah. renara actually it has always been like that you know Sure. the evolution wa itse ba lebelo le la relay lebelo la relay is you give someone pata mo akitima you give someone so all the artists in the industry have been doing that until today re ta bona bo Karishma bo Shebe bo Shandesh bo Janesh bo Aumamampela bo Nale Boy all these dancers influencers everyone majita go strateng the lifestyle and all that. Beno hit boss RSA o boletše gore mang le mang yo go bolela history ya mo lekompo le thomileng gona le gore keng or motho ga ba dira selo se motlhong ba kare go se disorderly ba ba re wena o dira dilo tša makompo now o ka re mmino wo wa lekompo jwalo ka genre na e ka ba o tsošitše mmudubudu ka ba o tsošitše disorderliness ge ba go na le lentšu la motho ka mon Africa ge ba go le jwalo ke ka tsela e feng o nagana gore bjano gona le kompo le fitlhile ebile le tsošitše raurau You know it's just get temelo re no adopt ka re be berekišwa Yeah. re isha fase yeah so re adoptile ka re go gisha odimo ka the same thing. Yeah, yeah, But if yeah. you can check makompo it's really got over botse man makompo got over intelligent ba rutseile ba na le dikoloi a one a tile ka ditonki kwa be kwa balcony ba na le dikoloi ba na le iPhone bona no na le video ya trend ya Samsung Z Flip what phone ya o tura yes e tswa le kompong video yeah hit boss tla go be le yona ga botse ke disruption ya mohuta mang ye mmino wo gender ye e tlisitšego go lefapha la mmino ka Afrika Borwa batho ba bantši ba bolela ka yona go ya ka fa ke lekompo go ya ka fa ke lekompo gona bana go na le challenge e e tumilego ba re bitša malaza re betha Yes, malaza yes. ka yone pero putšo ya ka ke gore go lebelela ke raurau ya mohutamang e tseletše go fihla kae ye e tsošitšego ke lekompo le gone e tla tšana kwe kae ba bana ke rauro ya dancing le ya lifestyle le ya culture and it all stuff forever abe batho ba bona ka re this thing gona itomano yeah as well itomano it's just that social media is becoming more supportive oh so ke khale le ona ya tomano cause o bona lo dlala track ya khale you see the response it's just that now no ba le platform platform is available yeah go bolela gore ke ya gale ke na le mogare o mongwe wa ka yo a bego fela a etela bokokwae ga gabo ke mo Foslores fela bokokwa ge ba tswa ba le tsanene o ba mpotša se mengwaga ya go feta e le some
kua morago a re wa tseba keng ge ke ile Tzaneen a ke robala go na le mmino mongwe ga gona fa ke o kwang gona ko kwa Tzaneen fela e rile go bapala a re ke mmino lwang ke ileng ka gotša ka ona mengwaga ya go feta e lesome ya morago bano ke kgona go ka kwešiša go bolela gore ga se taba ya gona bana motlho mo gona banong batho ba ka no tšea gore ke gona le thoma go tswelela le nna ke be ke sa le tsebe ke thomile le tseba ge le thoma go tswelela gona banong bano a re lebelele Lecompo balcony mix go na le balcony mix ye Lecompo balcony mix ya botshelela ye o ntšhitšego a gore botše ka yona. Yeah, the balcony mix here, number 6, ibe ile ko Meropa outdoor arena. Ne rena le Shebe le Karishma. But of course, le Nakwa, le DJ Master Kid, the DJ Tsetsa, Ken Volt and Easy Maps. Yeah. Of course, Revale, as much as rena le our lineup. Yeah. Revale, we know that everybody will be there, you know, almost everyone. All the community combo was there. It was really an amazing event. Each and every event it's always you know, the top one. Yeah, no. Always. Yeah, the turnout shocked us. Some guy who for 45 minutes go parking. Very poor TikTok. So like so the turnout really amazed us. Yeah. There were challenges, but we managed to the manager event ya khona jo lapeng ka baka la event yona tiragalo e bonagala e bele ye kgolo kudu ge ke lebella ka tsohle tse ke di bona go di social media e bonagala e bele event ye kgolo kudu bano nepo kgolo ka movement o bona o shetse le thomile selo se segolo ke ya botshelela ye re bolela ka yona bona banong e libile kae nepo kgolo ke eng le nyaka bona go dira eng re to dia Gauteng, you know, number 7 and then number 8 ya Limpopo. We're hoping for cricket club, if not all the Peter Mokaba. Maspala hello le Tedije. Yeah. Re hopela cricket club, if not at least re all the Peter Mokaba. Ban ba re ya Gauteng di province tse dingwe le lebeletsa Gauteng fela go le site lo ya le bo Western Cape KwaZulu Natal ya be tsanya go bitsa yona yo gore ge itla mo tabeng ya go kgetha mafelo a leang gona ba di province tse le fela le etelang gona le lebeletseng ga botsotsi le lebetse gore mthongwe ba theletsa mmino wa lena go ba le nyoko ba tsibisha ka mmino we selection criteria ga botsotsi le ba lebeletseng botsotsi botsotsi ntwe feta as taba ya molato fela like the event. Yeah. Taba is about genre. Because area province in general re ba re lebeletse market re bula di opportunity ja di bookings ja di artists ja re because the reason why batho ba lola di gig ke le ba ba rotate blacketry. So when we go area bo Gauteng, if other provinces re akwana le batho ba di venue, yeah, re to ya but the venue ever since re hosta a re zanga ra krea easy way ka venue ya so go isa le ska bona ba bona event trend ba re anya ka aba interested mo a movement le bana ba isho ba interested o bona gore ba regishe ba dieng na go ngwe le krea ba hana le rotho tsene le cooler box sure ke mo ka ola di druga ba le ba bona gore ba regile everything ba die ka re bona ba di tsene or event e fail ke mo ka bona tsonje compromise o buje batho ba tsene le cooler box imagine motho a jwa Gauteng tsonje ya reke cooler box mo so ba strict too much for Makompo and Makompo botse ke bona ba tsamaisha ndilo re ruma pele di shana rena head boss RSA ke so mohlomongona nang gore se santse go fetoga ka mo industry ngoba ka mogoba lebelang ka gona o sa tšo bolela gore ba lenyatša ga botse re be ya ga botse di genre tše dingwe bo di hip hop enka go ka ba le hip hop balcony ba ka se ba tshwaragana ka mogoba tshwarang be tše king se mohlomongeng le karata go se tšweletša gore le ka moso ge le ya mo le taba le yang gona province yona yewe ba le amogele ka diatla tše pedi look ba tsenyo no fetola taba ya gore leina le la Makompo a se rena re ke bidijo Makompo ke batho ba ile re ba sa rata so ba bija music o Lecompo so bona ne ba sa dira the same thing yele be exclude music o ya re no Makompo ni kore o tuka mollo dipikara le aswa a rena le mathata kwa Meropa kwa rile mo re jona ka moka rena le mathata dipikara jela ele ka lebella go America ba di namela mara go what's problem it's cool ka re namela America oh it's so nice it's cool but ha namela mo wo mile tho do re sinyeje la bona ntwe lo re tsama idea
ke ya ono re ba understand gore re le kompo Yeah. re ba re bolela ka genre a re bolele ka BAV Ah, o ibeile gabotse. eh Facebook, Kids Twitter, are on Instagram, Fontaine, re ka o shala morago kae? hey a ke na Instagram O na Instagram. ke a palelwa TikTok ona. ke na le TikTok e read boss SA and then Facebook e na le yona read boss RSA mara e alen like hell man ke wele kwa Facebook Re to like ke Hit Boss RSA. yeah Re tloga re lebogile nako ya gago le tshedišo o ipsine ka tsotlhe tse o di dirang ro la ka letsa matlhatse le matlhogonolo balcony mix e tang le rena tla be re le dala ya le fite dal da khona go bona lo je di botse Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo